Pemirsa Denpasar mewali ngelaksanayan lomba ogoh-ogoh pinaga edan yang rainan nyepi war senemakin. Wenten 116 ogoh-ogoh dados pemilat tur kebuatan galah kalih rahina anggen nureksain. Nureksain 116 ogoh-ogoh sanewoda ring petang kecamatan Inucap muatang gala kaliraina. Tim sampun tedun ring tanggal 17 Mei 21 Februari ke kepa dados petang tim. Suang-suang tim menureksain ogoh-ogoh ring siki kecamatan. Sekadi ring tanggal pelekutus, tim nureksain sawatara ogoh-ogoh pemilet lomba ring kesiman petilan. Prawartake miwa penureksa megiliran rauh ke Banjar-Banjar ring kota Denpasar, sane terdaftar dados pemilet. Ring sejeroning mastika yang kekuatan konstruksi, ogoh-ogoh taler ketingting oleh pemilet tur ketureksain oleh penureksa. Sili tunggil penureksa Ikomang Indra Wirawan Ngodarang, wenten tetiga pahan sane kutureksain inggih punika, ide sane keunggahang mangde original utawi anyar, kaping kali wenten kreativitas miwa rancang bangun rumasuk profesional ogoh-ogoh raris pertunjukan, ringgalah penguntat, anggota STT Kauduhang Ningting tur nguyong ogoh-ogoh Inucap, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Rake Purwantara Mausang, penureksan lomba ring tingkat kecamatan sampun kekawitin. Penureksan Inucap ngeruruh tetiga ogoh-ogoh terbaik ring song-suang kecamatan, raris muliang jinah pembinaan song-suang tigang dasa yuta. Dadosnya nih wenten roras ogoh-ogoh terbaik saking 4 kecamatan, tani pacang muliang jinah pembinaan tur parade ring catur muka Denpasar. Ring warsane mangkin Pemkot Denpasar ngicinen intensif majeng seketrune. Pemkot niagayang anggaran 3,6 miliar angin ngarianin ogoh-ogoh ring sejeroning nyangre nyepi warsane mangkin. Sani ketujuan mangde 316 seket truni utawi STT ring kota Denpasar, pina kebukti usaha nglesteriang seni miwa budaya Bali. Soang-soang ST pulih dana pembinaan dasa yuta rupiah. Dana Inucap rauh saking bantuan keuangan khusus utawi BKK. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.